ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Jingiakhih Jong Seng Trai Trok berkinong nya Trok hapok kalama Jong Jingiakhih Trok Owner Association kala Sdang hakasan trip Urisau. Kani Jingiakhih kari ke Khlem bu upor kata kalong mansange ya kekit kaba na ki karkhana daubilat na East Jingiakhih. Hakani ke sengi Sdang hadu 8% lik Trok kit daubilat klingka kila syapen pai hatta kyang tuber hajan ka office trekam Jong Seng JHDOA. Habaya keren baru Presiden ke JHDOA ubah biang swashila ulaong ki karkhana penmi daubilan ki badan hajan lum shnang wa yajer bat thang sky nakapor shakapor ki thang bat kimbut ya ke baya kun ya karukam themar ki Trok Trai ri Trai mulung. Ina Seng, Jingiakhih Trok Association, JHDOA, da chimbe igubi ke senjam ke lagi yau dadap, wow kumani ke Trai, yang nei tarik santrik na cipau, arjar alpole, da sejauh mencipun, nista yang ihado da chimbe ya sendon nado nei step, hado bate inget, temang gustat dua job, ko sukses hado kata-kata. Lembaga Jingiakhih lang o paibak o bonulang. Ta kayu pemani iris Trai wa kindigisman factory ku MAT ha lomsnong wa ajar thang sky tater ki tekpot ki thoki ibentaga loading wa ki snyaw marmandi klam ki snyaw ketir snyaw dapat tangga kam ke wile menjok man go kadang am te peman ki wile gus nyau mong ne wile gus nyau si wa kim em kan snap pi ki rejela lagi dong kamajak po ne kam Trok ba ile kemo be ne po skopor i jo em ke Jingiakhih wo percha i grisman factory wa deu pura sarkar mikalia yang ka gini ki asnam sedian tunjuk bagi ke notification wo imani Jingiakhih ugado dekat-dekat te nyokman cibon ke report ide tunjuk ke government itu gedor buat dawai ajo report di pembat ile uga factory i Trai Trok wa ka district administration wo MAT po East Jingiakhih wa itu po de em ke pembat i ka mo ilot ki ka ma root out li chisgi ki kari yogi Trai lokal itu posnya kamdesnya men udah yo aja gitu buksir warga state government kan penyerap tuh seperti itu dan lain luki cuman factory ka Trok begini ke pos wah kijong i loading di mana ya hejo yo ki yang paibak obonulang yo ujan company ka te ki sai masai geri jes kirim di mana ki ku sai geri kum ku sai geri wa tam di mana di report kami yo be ki ke plan nong kile penhe ge man gi snam man gi po ki dewa gi penhe ke plan nong ki dekat tengah yo geni ke jing klam gi company i man thok man jle ga do jing seni i kan ke sen wo ki nya gu ji ong am di man ni na tentu le i ga state government yong i ka sarkar ko man kate ke MDA2 ko snau pha ko ya krelang ya emensian lang wi deu buram wa iginong cekri Trok kate teman kim khat koyak wa
kau man katengah depon ki perlap perjor ki ya bot suwa chene nyua tang usu ram ne usu lon cabang miegi deba wa I report jo ikut factory man thok man der I dekat te I de buramiga sarkar mekalaya usnya pha ko upunyara bi ya kani kecing dewa yang deba ile ongam te I nigli yang demani cipenta kiwa kemajak po lega ni kam bo trok te la hagli ko company kam khin snap ki igite jela tip mustap ko bi chinu ya te ini ki factory nga jingyo nga semen la jingyo yang igesen di klam ko pot ko apo sen trok yang waki ki umar po mekala layale ni umar em na po is gentle na mekala yang ini iman gus ki klo mo gi jingyo nga mustap ko bi ko beten yang dauman ko bot lu krau no cepo tada ra gi gus pa ko kau yang ini yang khian tam pani ni ki tukat transportation don tukat libo ma don ki degree yang tang itu yang ye go injo di mana ki ga di mana tamu kedia el kit mari pi sebentar ilo yo baigeri yo pusai kon pusai nat lagi ke kit ba yo tegi factory kim jo kin snap kadang te gedik stra jo the chimbe isim dan peman bi diga indifnis stra wa Khlem bo po utip nu ko ka utip kat nu sngil ne ga kat nu brayo ne ga ilum yo ikene jing ki ne jing duang ignis stra to ne be ga adok wa jo den ni ketian ko lang perla perjor o yo mi cepat ye krek lang nang wa wa jo ja po le kam trok yo mane mustab ku ko tak obiang yo ola yo pembiang ayo sam tu ketian banjur kisnya ba ye mi cepat ye emen siang lang nang wa sen le yo borda den ni ketian ik le pi wara ble ci bon